Međunarodni dan otvorenih podataka obeležen je u našoj zemlji konferencijom pod nazivom Iskra za budućnost, koja se održala u Palati Srbije u Beogradu. Cilj konferencije bio je prepoznavanje dobre prakse u izgradnji ekosistema otvorenih podataka i digitalizaciji, kroz prikaz dosadašnjih rezultata na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou. U oktobru 2017. godine građanima i privredi smo podarili portal na kojem je tek nekolicina institucija ponudila 20-ak setova podataka. 2,5 godine kasnije na portalu je više od 50 institucija objavilo skoro 2000 setova podataka. Naši napori da pokrenemo otvorene podatke u Srbiji su vođeni u više pravaca. Jedan je sigurno donošenje zakona o elektronskoj upravi, kojim je po prvi put definisana obaveza organa da otvaraju podatke na portalu otvorenih podataka. Drugi, mnogo teži, u kojem su nam nesebično pomagali naši donatori i partneri, je bio da što više institucija otvori podatke, ali i da obezbedimo što više korisnih primjena otvorenih podataka. Za mene su otvoreni podaci zaista jedna izuzetno značajna komponenta toga kakva je efikasnost naše javne uprave i takođe jedna od stvari koja pruža ogroman potencijal, ogroman neslućeni potencijal za unapređenje efikasnosti. Za mene otvoreni podaci znače transparentnost, efikasnost, učešće građana, kontrolu građana nad radom vlade i svih nivoa vlade, kako republičkog, tako i lokalnog nivoa, znače ogromnu potencijalnu novu vrednost za naše društvo, inovacije, bolje, sve u svemu inkluzivnije društvo. Podaci su vredan resurs. Često čujemo o rizicima povezanim sa zloupotrebom podataka. Rizici su stvarni i važno je da imamo zakone i konvencije za zaštitu prava građana. Ali podaci su i sirov materijal koji može da se iskoristi za jačanje dobre uprave, ekonomije i demokratije. Drugim rečima, za korist društva. Dan otvorenih podataka je prava prilika da pričamo o važnosti digitalne transformacije i otvorenih podataka. Ove stvari nam mogu pomoći u rešavanju najkompleksnijih izazova koje danas imamo, kao što je zdravstvena kriza koju vidimo na primjeru koronavirusa, pa do klimatskih promjena i očuvanja okoline. Ključna stvar kod digitalne transformacije jeste doći do najvrednijih podataka. Vidimo na primjeru otvaranja podataka o gradskom prevozu kako oni doprinose bržem i efikasnijem gradskom saobraćaju i također vraćaju poverenje građana u javne institucije i sistem i otvaraju nove mogućnosti za biznis. U okviru konferencije govorilo se o vezi između novih tehnologija i uprave budućnosti i izgradnji e-usluga po meri građana. Edukacija je jako važna kada je ova tema u pitanju i ona ide u nekoliko različitih pravaca. Građani bi trebalo sami da prouče kakve mogućnosti im pružaju nove tehnologije, ali i opasnosti koje su povezane sa njima. Postoji ogroman broj aplikacija i rješenja, ali potrebno je i obrazovati ljude na koji način da ih iskoriste najbolje. Uloga državnih organa je jako važna u ovoj temi, jer ne samo da je vlada dužna da postavi određene standarde i predvidi kakve promene donosi budućnost, njena glavna uloga je u edukaciji stanovništva kako da se koriste sve te aplikacije i rješenja. Za građane je velika stvar da koriste tehnologiju kako bi videli kako vlast funkcioniše, da komuniciraju sa predstavnicima te iste vlasti na dnevnom nivou i da funkcionere koje gledaju na TV ekranima vide kao obične ljude. Ipak, tehnologija može da dovede i do problema, a to je nejednakost u pristupu otvorenim podacima, što može dovesti da oni koji najbrže dođu do tih podataka imaju prvi pravo glasa. Zato je neophodno da uporedo sa razvojem tehnoloških alata i otvaranju novih podataka, vlade prate potrebe i građana, a ne samo potrošača.
the most exciting bit there. Najuzbudljivije u vezi otvorenih podataka je to što se tokom godina razgovor o toj temi prebacio sa borbe protiv korupcije na ekonomski razvoj, povezivanje novih biznisa i startupa, integrišući sve te servise u jedno. Više ne pričamo o potencijalu otvorenih podataka, već se prisjećamo kako smo u proteklih nekoliko godina kreirali toliki broj servisa za građane u saradnji sa vladom i koje korake treba da preduzmemo da sve te stvari budu jednostavnije u budućnosti. As possible. Telekom Austrija Grupa, u čijem je vlasništvu domaći mobilni operator VIP Mobile, je izjavila da zaključno sa ogrankom u našoj zemlji planira da obavi transformaciju kojom bi svi ogranci ovog internacionalnog telekomunikacionog operatera u Evropi dobili zajedničko ime A1. Shodno tome, VIP Mobile će u Srbiji promeniti ime, ali i čitav koncept poslovanja do kraja ove godine. Kada će se to tačno desiti, još nije poznato. Zna se samo da će to biti između aprila i decembra. Što se uvođenja 5G mreže u Srbiji tiče, još se ne zna kada bismo u potpunosti mogli da očekujemo njenu implementaciju. A1 planira da učestvuje u trci za 5G frekvenciju i čeka se samo još zvaničan konkurs. 5G mreža bi u potpunosti mogla da zaživi u Srbiji u narednih 4 do 5 godina. Tokom istorije telekomunikacija videli smo velike napretke od 2G tehnologije do 3G, 4G i 5G. 5G će biti tehnologija koja će nam omogućiti Internet of Things kako za privatne, tako i za poslovne korisnike. Za nekoliko godina 5G će biti svuda i nećemo moći da zamislimo svet bez te tehnologije. Treba verovati u tranziciju iz 4G u 5G. Mi smo počeli već dosta rano da se bavimo time u Austriji i planiramo da uskoro pustimo u rad mrežu, što će biti veliki tehnološki korak i jako smo uzbuđeni zbog toga. Danas je povezanost izuzetno važna, pogotovo povezanost u digitalnom svetu. I sa 5G tehnologijom ćemo poboljšati tu povezanost. Ne samo u broadbandu, nego i u kvalitetu servisa koje još uvek niste videli, a omogućava ih 5G kao što su AR i VR iskustva. So your experience will enhance a lot. Globalna politička scena, ekonomija, avioindustrija, oblasti sporta, turizma i ugostiteljstva, filmska i muzička industrija iz dana u dan postaju sve veće žrtve epidemije koronavirusa. Ipak jedna od prvih koja je na svojoj koži osetila posledice je svakako IT industrija. Kolika je trenutna šteta? Tačnih podataka nema, ali definitivno je reč o milijardama izgubljenih dolara od strane vodećih tehnoloških distributera, pa na kraju i samih korisnika. Kancelarije, prodajne mesta i fabrička postrojenja se privremeno zatvaraju. Inostrani poslovni sastanci i putovanja se otkazuju. Zaposleni su prinuđeni na rad u karantinima i svaki vid distribucije proizvoda prolazi kroz, čini se, nikad rigoroznije kontrole. Takođe, tehnološki kongresi, gejmerski turniri, konferencije i predstavljanje najnovijih rešenja su u 90% slučajeva otkazani, kao na primjer Mobile World Congress u Barceloni, a i onaj manji broj održanih događaja koji su mesecima unapred bili isplanirani, protekli su bez izlagača i posetioca iz Kine, to jest Azije. Od kako je pre nekoliko dana prisustvo virusa registrovano na evropskom i severnoameričkom podneblju, Svetska zdravstvena organizacija je slučaj epidemije i definitivno nazvala globalnom, te opasnost od daljeg nekontrolisanog širenja označila kao vrlo verovatno. Vlade i kompanije širom sveta sve više podstiču rad od kuće u pokušaju da uspore širenje virusa. Verovatno je da će kompanije, barem tamo gde je to izvodljivo, dozvoliti većem broju ljudi nego ikad ranije da rade na daljinu. Pa je sada pravo vreme da organizacije preispitaju bezbednost oko daljinskog pristupa korporativnim sistemima. Tu su na udaru najviše softverske kompanije, među kojima se posebno ističe Microsoft. Naime, ovaj američki gigant se u velikoj meri oslanja na korisnike koji updateuju i instaliraju Microsoftove operativne sisteme, a rad na takvim sistemima je trenutno obustavljen jer su laboratorije za programiranje mahom smeštene na tlu Kine. Do isteka prvog godišnjeg kvartala ostalo je 20 dana i već sada se može zaključiti da su nastupile tektonske promene na polju IT industrije. Ono što je unapred bilo isplanirano, odloženo je ili u potpunosti otkazano.
Uređaji, koji su već uveliko trebali da budu prisutni na tržištu, morat će da sačekaju neko pogodnije vreme. A mi se, baš kao i vi, nadamo da će to biti uskoro, da nećemo morati nove telefone, kao film o James Bondu, da čekamo do jeseni. Google Web Designer je program sa velikim brojem mogućnosti, ali je prvenstveno namenjen brzom i lakom pravljenju reklama, odnosno banera uz pomoć velikog broja alata. U pitanju su uglavnom mali formati koji se sastavljaju u već postojeće web sajtove preko Google Adsa, a tu je i opcija za sopstveni izbor rezolucije. Osim reklama i oglasa, program je opremljen i alatima koji omogućavaju da web sajt pravite od početka i da se koristite vizualnim builderom, ali i kod editorom. Iako program sadrži mnoštvo opcija, i početnici se u njemu mogu relativno lako snaći kada je u pitanju pravljanje reklama za web sajtove. Interfejs je podeljen na više delova, a to su radna površina, vremenska linija, osnovne alatke, podešavanja i informacije o elementu na kom radite. Na početku, program će vam ponuditi da odaberete template, koji je u nekoj od Google predefinisanih rezolucija, a sastoji se od videa ili animacije od koje će se sastojati reklama. Na vama je da importujete slike ili video, ubacite tekst i sastavite svoju reklamu. Ukoliko vam trebaju jednostavne reklame, proces rada je lak. Po principu prevlačenja komponenti na radnu površinu, slike i tekst stavljate gde želite da budu pozicionirani. Ukoliko želite animaciju, koristit ćete timeline na kojem određujete kada će se koja komponenta pojaviti i na koji način. Da biste proverili šta ste uradili, animaciju možete pustiti i u okviru programa ili web brauzera. Prilikom eksportovanja, sve se smešta u jedan folder sa više fajlova. Glavni je HTML, dok su ostali CSS i JavaScript fajlovi koji su neophodni da bi animacija funkcionisala. Osim reklama, u web dizajneru se može napraviti čitav sajt. Međutim, on je namenjen naprednim korisnicima koji poznaju HTML, CSS i Java. Mnogobrojni autori iz žanra naučne fantastike su u svojim delima predviđali raznorazne vizije budućnosti. Od one da je ljudska civilizacija toliko napredovala da konačno osvaja granice vasione i upoznaje druge vrste života, pa do totalne kataklizme i uništenja svega na našoj planeti. A jedan od najbitnijih segmenata svega toga jesu uređaji i mašine koji to omogućuju. Ipak, koliko god izumi u tim delima bili plod mašte, svedoci smo da su neki od njih postali uveliko deo sadašnjosti, koliko god to izgledalo neverovatno u doba kada su bili napisani. Jedno od najpoznatijih dela sci-fi žanra je knjiga, a potom i film Odiseja u svemiru 2001. Ova kompleksna priča o odnosu čoveka sa veštačkom inteligencijom, a potom i novim oblikom života, ponudila je neke izume koji su razvojem tehnologije postali sastavni deo naših života danas. Najočigledniji primjer jeste uređaj kojim akteri u filmu čitaju novosti sa zemlje na svemirskoj stanici. Ravna ploča sa ekranom, na kojoj pokretom prsta se menjaju strane i slike, predstavlja najavu iPada ili bilo kog drugog gedžeta za čitanje, odnosno gledanje filmova i drugog sadržaja. Drugi primjer je scena razgovora jednog od glavnih aktera sa svojom ćerkom. Audio-video komuniciranje uz pomoć kamera tada je bila daleka i po mnogima nemoguća misija. Danas, skoro polovinu naših telefonskih razgovora čine video pozivi. Arthur Clarke, autor knjige Odiseja u svemiru, nije samo u ovom kapitalnom delu tačno predvideo uređaje današnjice. Još 1945. godine Clarke je u članku za magazin Wireless World izneo detalje satelitskog prenosa radio i TV signala oko cele zemlje putem stacionarnih satelita, što se zaista i desilo 20 godina kasnije. Sa druge strane, kultna TV serija Zvezdane staze predvidela je džepne uređaje koji staju od LAN, pomoću kojih osoba može da komunicira sa bilo kim bilo gde, a usput može i da na njima locira svoju poziciju na mapi. Sve ono što pametni telefoni danas mogu da urade, a postali su obavezan deo naših života. Na kraju, u ostvarenju Totalni opoziv u režiji Paula Verhoevena, a po romanu jednog od najvećih sci-fi autora Philipa K. Dicka, taksi budućnosti nemaju vozača, već uz pomoć veštačke inteligencije vozila se sama kreću po gradu. Iako je taj koncept tada delovao vekovima daleko, svedoci smo da je u sve većem broju metropola samo upravljajuća vozila bez ljudskog vozača čine deo saobraćaja. Istraživači antivirus softvera otkrili su novu metodu distribucije malvera.
pod maskom lažnih bezbedonosnih sertifikata. Recimo kada se traži da se instalira najnovija verzija Adobovog Flash Playera. Kada korisnici pokušaju da uđu na zaraženi sajt, pojavljuje se iframe koji govori da je bezbednosni sertifikat sajta zastarao i da se veza ne može uspostaviti. Da bi nastavili, korisnicima se preporučuje da instaliraju novi sertifikat. Međutim, ono što se zapravo instalira na računaru žrtve je malver. Do sada su preuzete dve vrste trojanaca kao rezultat ove vrste napada, Mokes i Buera. Prvi pruža pristup backdooru uređaja žrtve, dok drugi preuzima dodatni malver na zaraženom uređaju. Isti je zatim sposoban da presreće kompletan saobraćaj korisnika u web brauzeru i na taj način dođe do šifara koje korisnik upotrebljava prilikom pristupa online servisima. Najugroženiji ovim malverom su trenutno korisnici računara u Americi, Indiji i Rusiji, dok je Brazil na 10. mestu. Srbija se na sreću trenutno ne nalazi na ovoj listi. Cyber kriminalci su u prošlosti koristili ažuriranja legitimnih aplikacija kao sredstvo za širenje malvera, ali upotreba lažnih bezbedonosnih sertifikata je nova, prvi put primećena ove godine od strane istraživača antivirus programa. Ljudi su posebno podložni ovoj vrsti napada, jer se pojavljuje na legitimnim web sajtovima, onima koji su verovatno već posetili. Šta više, adresa navedena u iframe-u u stvari je stvarna adresa web sajta. Prirodni instinkt je instalirati preporučeni sertifikat, kako bi mogli da se pregledaju sadržaji koji se žele. Međutim, korisnik bi uvek trebalo da bude oprezan kada se od njih zatraži da preuzmu nešto putem online izvora. Velike su šanse da to uopšte nije neophodno. Na tržištu antivirus programa mogu se pronaći alati koji uspešno otkrivaju i blokiraju ovu pretnju. Kako biste izbjegli preuzimanje potencijalno štetnog malvera na uređaju, stručnjaci preporučuju da obavezno proverite 2 puta format URL-a, kao i naziv kompanije. Isto tako, trebalo bi da ručno otkucate adresu web sajta u pretraživaču, a ne klikom na link. I naravno, poželjno je da ukoliko sumnjate da ste pod nekom vrstom napada, obavezno instalirate neki od antivirus programa. Iako neki programi omogućavaju da se određeni zadaci obave sa manje slikarske veštine, ArtRage mnogo vernije dočarava rad slikara u realnom životu. Setovi alatki i podloga prilično dobro dočaravaju osjećaj rada sa pravim bojama na pravim podlogama. Program dozvoljava prilagođavanje individualnim potrebama. Recimo, možete birati podlogu na kojoj slikate, odnosno da li ćete slikati na grubom papiru, na platnu ili ćete ostaviti glatku površinu. U zavisnosti od izabrane površine i boja i alatke će davati različite rezultate. Osnovne alatke obuhvataju široku četkicu predviđenu za rad sa uljanim bojama ili temperama, dok je manja četkica sa špicastim vrhom predviđena za akvarel. Za obe četkice se može podešavati debljina, a crtanje po platnu ostavlja veran trag. Boje reaguju kako sa platnom, tako i međusobno i mešaju se kada na platnu slikate jedno preko druge. Na raspolaganju su i druge slikarske alatke, kao što su olovka i pastelne boje, a naročito je zanimljiv palet knife koji kao u pravom slikarstvu služi za doterivanje već nanesene boje na platno ili preoblikovanje povučenih poteza. Sem ovih osnovnih alatki za rad, program nudi i opcije koje nisu moguće u realnom slikanju, kao što su recimo gumica ili rad sa lerima. Na raspolaganju je mogućnost importovanja slika i fotografija. Osim u sopstvenom, ArtRage može sačuvati rad i u PSD formatu, što daje mogućnost da se naknadno obrađuje i u Photoshopu ili bilo kom drugom programu koji podržava ovaj format. Besplatna verzija programa dopušta da se isprobaju sve alatke i mogućnosti, ali ne i da se sačuva rad na bilo koji način. Zaključak je da je ArtRage softver koji pruža dosta mogućnosti za ozbiljan umetnički rad kao i mnogo zabave. Kada je sredinom prošle godine Američko ministarstvo energetike objavilo da je AMD dobio tender za isporuku EPYC procesora kompaniji Cray u cilju pravljenja najmoćnijeg superkompjutera na planeti brzine 1,5 exaflopsa, što je 1,5 trilion operacija u sekundi, pitanje je bilo koliko dugo će vremena proći dok neko ne napravi još brži superkompjuter i čiju će tehnologiju on posjedovati. Niko nije očekivao da će proći svega 10 meseci da će Cray, koji je sada u vlasništvu HP Enterprise, praviti novi superkompjuter čije će performanse probiti granicu od 2 exaflopsa, opet zahvaljujući korišćenju AMD-ovih procesora i grafičkih akceleratora. Kada bude završen u roku od 3 godine i pušten u pogon, El Capitan, kako glasi naziv novog superkompjutera, imaće performanse koje prevazilaze 200 najmoćnijih superkompjutera današnjice zajedno.
Da bi se sav taj nadmoćni hardware mogao i adekvatno iskoristiti, AMD će obezbediti sve neophodne softverske alate u okviru svoje ROC M softverske razvojne platforme otvorenog koda. Glavna misija El Capitan superkompjutera jeste ona koju je Američka nacionalna administracija za nuklearnu bezbednost dodelila nacionalnoj laboratoriji Lawrence Livermore još sredinom prošlog veka. Čuvanje sigurnosti i pouzdanosti masivnog američkog nuklearnog arsenala. Drugim rečima, najodgovorniji posao na planeti. Jedan od ključnih aspekata korišćenja superkompjutera jeste njihova masivna potrošnja, koja se meri u megavatima. Tender je eksplicitno zahtevao da se performanse od 2 exaflopsa isporuču uz potrošnju manje od 40 MW. To nije ni malo jednostavan zadatak, a činjenica da će El Capitan trošiti puno manje od 40 MW je verovatno bio najjači argument prilikom tenderske selekcije, pošto je cena korišćenja i hlađenja jednog ovakvog superkompjutera oko 150 miliona američkih dolara godišnje. Jednog jutra u pustinji New Meksika 27-godišnji teoretski fizičar kasni na posao. Prva stvar koja ga čeka na istom su čudovišta koja su se izlila iz portala sa drugog sveta, pretvarajući kolege u zombije i generalno praveći nered u tajnoj istraživačkoj ustanovi Black Mesa. Half-Life serijal je zaista samo jedan dugi loš dan na poslu. Black Mesa je remake kultnog Half-Life-a odobren od strane Valve-a. Iako u potpunosti napravljen od strane obožavalaca, daje nam šansu da ponovo oživimo katastrofalno jutro Gordona Freemana, ali sa lepšim vizualima, borbom i fizikom preuzetom iz Half-Life 2 sa većim nivoima i drugim nadogradnjama. Black Mesa se po strukturi strogo pridržava originalnom Half-Life. Ukrcavate se na tramvaj za posao, posmatrate sa užasom kako rezonantna kaskada preplavljuje objekat vanzemaljcima, izbjegavate vanzemaljske krabe u kancelarijskom kompleksu, sukobljavate se sa marincima, bavite se džinovskim pipcima u jami za eksplozije, borite se u ratnoj zoni na površini, probijate se do radioaktivnog lambda jezgra i konačno završavate na Ksenu. Ali sve to grandioznije, detaljnije i dramatičnije, sa produkcijskim vrednostima koje se približavaju Half-Life 2 i unose novi život u incident Black Mesa. Neki nivoi su također remiksovani, redizajnirani ili u nekim slučajevima potpuno novi, sa svežim zagonetkama i postavkama. Dakle, čak i ako poznajete Half-Life u sitno od crevca, ipak će biti nekih iznenađenja. Međutim, puritanci mogu dovesti u pitanje neke dizajnerske i estetske izbore programerskog tima Crowbar kolektiva. Neke stvari su toliko izdvojene od izvornog materijala da se povremeno osjećaju kao deo potpuno nove igre. Black Mesa nije remake 1:1, tako da se nikad neće osjećati tako autentičnim kao ponovno igranje originala, ali je svež, modern i sa ljubavlju stvoren remake izuzetno značajan i kao istorijski legat PC igranju.